Good morning. Ada thiện không ta? Good morning. Good morning. Shalom, good morning. Yes, chúng ta cảnh lòng lively đấy em. Phía comment em. Comment gì mà luôn mà la. Phía comment em. Không chồng phía comment em. Pastor là sẽ rendang đằng ang vậy. Ngi comment nama kadi kadai kasngi jong ka. Singi you jing job. The job football trong Việt Nam. The job cricket, the job sports ha. Kaniru kadai kasngi jong ka jing job. Balay job. Balay ba job? Nama Jisu ula job. Ya ka bor trong ka jing yap, ya ka jing tep. Bat ya ka bor trong ka jing dum. Adap na ka jing kemen ka bakraw. Hatu kata-kata. Pengandan apa deng jong pi, hakan ka step kam tama bangangatip. Man penyat kita kijing seng dekat Sunday School Committee. Komboong itu man pesan, ba iru ide superintendent ngaru kumju, ihikai kelas sang ba ngaru kumju, long kumba long ke coincidence i itu lama kakam ke jong ublei. Nakaliang jongai parlok bay warang kat bangai ba dairu isenran ya tho jonga geng. Ni wan ra kijing kublei pim ke balang. Nakabalang ka bangangadon syate sejan seorang kam ke balang Presbyterian Maulengat. Idan ako Pernai district akalum rapleng presbytery man mentang idan ni sinod ibatamai KGP provisional synod pedeng nakayeng kasem janga ikun janga labut janga tang badang red palat i mare brak wagi mani klem yalam te nakayeng kasem ko janga ro ngi wan ra ka jing kublei resurrection sunday ka singi jong ka jing mi pat yapi ka balang hangni nadu itu man besan ki ba i jongi badan ni ka por ki dekat jengko komiti balang i pigi long pa ki long kemi samla kan thai bat chenrang ki hep ki baret haga kerteng ge jong try bat unong penim jengi u Jesus Christ habang asyong hang ni marai maroi nga syuring siring mensim dei ki bom kwa ring hab ring hi modang im te syuring mensim mu me ni so ja thai balai sma ubi shisha gi mani ki kena kali babriu shisha kali phong sabti thamai Itanat sakti. Namar balay baka di kasngi jong kajing kemen kasngi jong kajing job. Tengah kuat ban ai kublay pidi way jing ruai ma. Kuat ban hikai pini jing ruai ngasit hikai ke children's rally. Habang ngalik kiran ke children's rally ki kena ke bang ngalik children's rally ki swing yele di kum tu. Be free when you serve the Lord. Ma long lai luoj haba syakri yau blay. Ini jing ruai ngan ruai mengasit sin. Ngakwa ki kena nadu infant, hadu intermediate pin saya yang pin saya lek lang bat ngama. Say hello, say hola, kublai shibon, namaste. Tengahnya yang, masuk bah, penbun adin jengah. Infant, hadu intermediate. Come on, yang, ini sebentar. Ini di jingruai ai kublai. Dapat itu bentar buang kublai shibon, ngin bat ikti perlok ngin ang kublai shibon. Ma, ang kerpat seperti dan yang di mana? Anjo ai kublai firu. Ready? Tiba sejerong ready? Selesai dulu. Say hello. Say hello. Say hola. Dan bahas. Say hola. Kublai shibon. Namaste. Saya sien. Say hello. Say hola. Kublai shibon. Namaste. Ini syok. Tingin ang jing tap ti mong kadi ji seng Sunday school te ni kemen bangi don hang ni kum ki hep ki baren pikwa an keren jrong ne ngan keren lengkot pikwa an keren jrong ne ngan keren lengkot kham jam ba jrong dei ong bahak jrong ne lengkot oh very good nang te ne jrong ki ong jrong ba kisom se jrong keren jrong mei pa jing yong jrong te toh ngan kam keren ni ki hep ki baret bang ju stana di jing ong lead Reverend Billy Graham ong when you do anything make it simple nganya lek ban marai kan kom ko kam suk ka first part ki jing keren jang ngan tu khana ngap hai ni ji tu khana maka second part jang ki jing keren jang ka long an ai kubor basuk ko phila ban kथा makan long ki jing im ye pi man la ka sgi ibenta na ka kitien jong ublei basuk hai di khot ru gospel Lucas kala nong ga ar pusau kada khot ka basau phupra gospel Lucas lenong ba ar pusau de khot ka basau phupra ngan puli si sin ngin sei puli lang baro phiru philong ki sakhi ya ki ni ki
ki penbuat na din jonga piru pilong ki sakhi ya kini ki ngin ni padam gi jing duai ya ka ktien ga jong me ko trai angin sngau ba de ga bor ga jong ka hap deng jongi kren atrai gi kloi ban shash ko ra ka ni ka step lamba gi jing pen kre gi baret gi baleng kot gi jong aku mu breu ngaduai ga jing pen janaj me kham tam na gi baret adu gi balasan mengin mar gi jikur khu lamba ka ktien ga jong me kren atrai ngin shash ko melong u blei u jongi hagi bom jikur ngi duai amen kani gadi kesini bakarpang mahangan mar balai sulit keran bitang babun ki kena hitip dan kowe gijing sang kena sibit janmit sabuji kadang kecil dan zali hamau tawar nyau teli gijing sang kena kan man jing sya ngalamut man pen kre ki popet skini gitayam tang pang rendang dula set ngano mi situ isur popet tina makata next time let's say dengan yo ban bagi ke children's fellowship ngin senang yo syu ban le ik badan kam hendai mentaman step ngan syukren baik mangan keren mangakwa pin yaisha ban nga man sengap ik ketin jong ublei kublei sibun tembasan ni jing penito jong pi tangkum tu la biang nalor bang hikai Sunday school ngahikai school ru Monday to Friday ngahikai school class 2 to class 6 LP school habalang ngadan biki kena man ke segi ngai lek kai bat ki ngai bam tifin bat ki maka jingim jinga kalong bas ngau tenan bandon bat ki hep ki berit namar ngatip ong uji su ladap himlong kum kini ki berit wat pho sniu ya ke beneng ngidon kam ban long kum kini ki hep ki berit ki bau jisu ong ki senran wat khang ki sya bikin wan syanga naba jong pi ki berit long ke hima jong no long ke hima jong u blei Tina mar kata kani ke step kani kada khot ke banglasim kadi ke jingkren ke jong ujisu ya kisenran kadi ke jingkren ke jong ujisu ya kisenran piru pilong kisaki ya kini ki hadien bala deno yu jisu manu badi yu jisu to manu badi oh Judas you full name Judas is Iscariot kamu Sunday school di banlak dandanya kata apa? Judas Iskariot. Kamut Kariot ketika sedang. Kamut Judas unong Kariot. Nama kata kiong baik Judas Iskariot. Hakapor bela dino Jisu lah kem yu latihan bisyar yu. Manu pat balen yu Jisu. Balen no yu Jisu laisen manu. Very good Petros. Wi kejan mil is aiding hiyeng rambak ling do. Lah kem yu Jisu ulak lumar jumut Petros. Kita kem you leader jungi kita kedem minong yalam jungi deh lah kuslai jubut Petros ilit but nak kendong siap tiang itu sipai pelau yeng jong orang bakleng do Anas bodi siyeng bodu Kayafas jiayu takapor siding Petros hey mdai me bu yelet bud Jisu itu pi wai to Jisu ngam itu Petros tu lah pai seseni lah siding pelau dia bun beriu bala kem Jisu lah ya bun minong yalam ni siding tu ke ketadam kadik đây ni busi yelet bud Jisu bu song shit nak kamat wai tang ngam itu pi chưa ngam tiếp to Jisu tiang Petros kasian kepala du siding tai la pai sedadian gup tu mada siding ni te klem bakala de ni ba maj ke skor tu para jonga bolong spai maj nak maj tu segi de ni di babut di Jisu Petros lihat ngam no yang ngam itu rius yar babi ke jingim baulalen ya Jisu Good Friday kem Jisu lah sempat Jisu layap halor kading pernah Jisu layap Petros kisenran baru ki anggom no lakut DN mentang ngim don syu menai menu penyalam yingi ngi sang he dang san gum ni lai snem yalam Jisu mentang Jisu layap lakut ki ken thairu ki le klumar jengmut ki le khuslai mat kim nuot syu ban mi sabar ye song be khop hayen te la tieng ban mi surok Gitu ki sipai lawat, si itu Petros, si itu Thomas, si itu Bartolomai, ngin kem gitu barok. Mentah kini kila syirit mensiam. Toh, haka di kesni dan gijig-jig bapla kebangan penpai gijig mut cepiki kena syakawai pat kebentah. Jisu ladap ya tu lupa lai sien. Sipangga sipangga jing mipat. Ulah dap ong lupa lai sien akot ba, ikisenran gibrio basengap yu boun samipat. Kem ya patiau, kisenran ki ong Tiba day na bom day kata kijing keren Jisu kisenran kim pe pan walau Jisu lay tu lupa bon mipat yu kata kim sengutu nang tangi yang ni kirang bakling do ki Parisi
Kini pada kiong syukop hitu Jisu. Limi pat lila saya layap telayap ikan. Lila mi pat saya. Syukran kop tu Jisu. Kiem tieng. Nang ta ki kan thei pat ki le ayu man ta kasngi. Ki long kemi man ta kasngi am. Ki pen bun kam man ni pen kle jing ubi, man ni pen kre masalah man le ayu, man le kelan ni kamet u Jisu halum jing tep. Kim tep umi pat kim kan mau ya kata. Ka Mary li ong ka ketien jong ublei ka kemi u Jisu ong kom no. Ka Mary ka la pen kre man ta, man le chi ung pilat. Man ong ko pilan ai no i kamet u kun jong au Jisu, bangan li tep no sa Bethlehem bat tep ikikur ki jat ki jong ah. Kata ka di ka pelan jong ka Mary. Ti la ong ba, irang ba ling do mas ndep tep u Jisu, kendiat don ni jing tieng. Ai tu Jisu ti pi la ong teng ki sien ba. U ong sami pat, ni lep num tu. Phone ti long he spy. Halo. Pidi tu kun hun spy. Ba tof du akni gi jaka jung em. Hoi. Ka itu ka teng kun hun spy jung pi. Ken mau ba ka por Jisu, ka kun hun spy, ka ba up ye ka lum jing tep u Jisu la ai kerteng da ka wi kerteng. Ki de ki spy century. Hakini ki sngi la sila la bande ki special operation team la ki SOT. Ki spy ki ba tebit ki NSG. Ki ba specially train, ki ba train ba. La ong begini sipai senteri ki dan kan nyongot. La khot ye ki sayeng rang ba ling do. Pe chini ma. Neu Jisu u ong la dan teng bu ong wi bu mi pan. Tengak wa pi le ka we. Ngin siu ye pi de ka dor barem. Pi le chita chlum jing tep Jisu. Benda pois ti jing tep Jisu. Pi apa yang tu? Apa kita ki lai sngi. Wat syak ban wan menuru. Restricted area. No entry. Msyak menrung ini nuru. Apa yang tu WhatsApp menurut banwan. Nalor kata ngin tak laha bahai gitu. Ya lum jing tep ngin ai simen baha. Kenang ba dom don menurut ban peli ya lum jing tep Jisu. Kata ketika pelan jong kirang ba ling do. Makini sipai mas ndep tep ya kamet Jisu em. Kini sipai kila lek pendep ya duty joki. Dei tang ki angel. Dei tang ki angel ki babat sebak ya ke jing keren Jisu. Bau ong un semi pat ki angel habaneng naduk men Friday ki lai pen krek ka white lam ki lai pen krek usum makin hiar seperti ki wei ki lengo Petros ki wei senran ki sengkor ki yotia jai lakut ke jing im Petros liu ong kom nu nga tengam tiep penyele ayu ong Petros ki perlok senran ki syong Petros di spokesperson te unong keren mana khamat Petros le nu bi Jisu la yap Ula mipat keng dabangam tip dei sisya. Thomas ruang kumnu Thomas wong Jisu la mipat. Ngate dem yok tahi kakti ya kakejat ka kurung ngam ngai ong Thomas. Tu Petrus wong kumnu Petrus wong ta kapor. Wat lang ila bana bu Jisu la mipat ngate ngam tip sipang jong pi. Tabangai la de ngan lek tong dok khana. I'll go back to my profession. Ngan lek tong dok khana ong Petrus. Kitu ki wik senran ki ong kumnu. La ong pi kum ta te ngi ru ye lek lang no hi bat pi. Ki lek tong dok ha ka ma tu ka miet khlam ngat dok ha. Jisu mi pau biang ka sien ka balai. Toh. La ong ba ha balat ap ikita ka lum jing tep man step. Mene ko matrai arbaji lai baji ngi long jeseng sau baji mene sa balang jungi. Rang dum ba ha por bajan syai ka beneng ngi lawai jing seng. Ngam tip sini long kono baji ngi long sau baji mene. Dang step ha. Ngalim patia bah long ilok kikin otak alam jung pil apa hablek jing seng sunrise service dang step. Dia la ong bang kini sipai ki ap hangta. Pada apa kila ap hangta? Mono bayi nang kong jing mi pat Jisu. Mono batip. Ka Bible ke Yesus ka Mary nang Magdala, ka Mary ka kami Jacob bat ka Salome deh. Ki bayo i sisala tulun mau kang ni angel usyong ong belai piwat iwa im apeng ki bayap ta. Henry kat kum ke jimpulin ke Bible ngin lam bagi bayo i nengkong ye ke jing mi pat u Jisu ki dei kita kisipai senteri yang mehang tu bada ong ba ha katakan step jong kata kesngi ke badai menta kesngi wan ke jing kenyuk ke bakrau ta ke jakak lia bat isu manu ta trai le ong Yo iu angel na beneng bau hiar pentelun ni tau mau kang bola simen bah lapan skem bah pentelun ni tau mau kang bat ong ketien jong ublei narangin puli gini kebentan ketien jong ublei Matius arpra lai bat sau ki lakyu bat longkum ki balayap ki lakyu kenyuk ni kim nang keren syu lalong mustasyu banra ai kawat menang syu banra yusum menang syu banyelek thamar menang syu ki syupet
ya ke ai ke bajia hang ta pat ki yo i kum no bo Jisu ulami pan banda dai manga ma phi te vut ma ai snong ai thao Jisu lami pat si sha dai ne ali kang snong mo ko mai ko pak lai vut Jisu lami pat ki le yu ni sipai ki yo i bo Jisu lami pat mi kedet ni yap ler num tum tak ni sngok ma yap ler kendet nang ta ki kendet ki kendo par sipai no ni le ko no dia la keluar piang ni telah set patok si jim mlah tu ban khang ni jing mi pat sha nu brio ni le ko no oh lai perkat no etro klit ya li kendo pi rabak leng dok pi dum ya thu ki de ki tip ma ki kem ngi sampom set patok ngi ya li thu rabak leng dok ki le chno ki le che yeng rang ba leng dok dang step lai baji thi ar baji shubu ma dang sedang sengkor ba bang dia itu tit bel kadang mati kamran ga bel ru la shoot step bigam ni brio yu tarang step of mood am the kersiu men step kun ang imei kena late school that's amazing snooze san minute snooze gara ika alam dai na am tight kid step rang ba leng do ri dang ya thia kata kapor na one tit jingkang ka jing tit jingkang bla ma kadang dai ra ba leng do ai kien ta mano tu madang kim step pat syai ba kaman balai boleh mi tit jingkang tu mi dan buram dan akar em dum tit kum ni phim kendit te balai ani sipai beli yu kum ni dewan step hey ni lai kendek kaman sim ta kapola ba tanya tu Jisu piang ba ngin ap mangi ni ap ya pai kariam chung ni la biang kawat la biang jeyu mi pan mi pan manu Jisu la mi pan sha okay la pun telun tu mau khang la ki jumai Jisu la mi menta la thali tu lum jing tep ni ba tanya ai kring pong ilek nong pi ap mana dai ke por jing la sai mobile phone mo halo teman pesan halo store kan kalau sini what emergency executive committee lai baji men step dang step kirang baling dok na kitu ki jing bamarjan kliak ang step kan kalau sini mlong syu te balai dang lai baji wan kalau mlong syu kile wan gitu gini nang alam niam kile wan baro haplau yeng jong rang baling do anas kila bandai ki yeng jong mau de bukam halor lai po yang tak putang ikar bai tiar ni balai jeyu dang step oh bandai wan step no lai baji tangkap beniat 4 shoot ke kemat 4 betam di pawan ni balai yang ni po yang tak le shop Jisu ulami pan barok kli lah he mi pan mi syase ami kan mano boyo kita sipai kita kan nyongut bahek sa la yang sekendong yo ang turang ba kita yang mantit dieng gitu kli tu baap balai memya khang bahai tu jing tap balai memyo kawat ta kusum ni la long kum kita shu la shu yang baik tu mla man ra ka kti la man le ai ru am ni kiyo ber sini yang long bayap ler ni shu pet ye ka ai ka bajia kata kapor ni telah kut hang ni te man shu ra paling do la ku slai jemut pet sini le long komiti nya le kam no upat ba man ta un sabanai kini ka kubor mo la be kler pe la jan shai ka baneng kibat ba kan keli ben ispai kinum keli ni rabalan doang ni tingin ang bangi te ai yang i pos new we don't know anything mi pat manu ngam yo i dan hieng tang ba ken sakeli ya kini kan nyongot we alai misia sakeli misia keli yang ni ta ta la yapin jubab no ispai jubab no keli pat ba tu nya bom snong bom Jisu ni nai ta ngene no pe chini ang Matius aku pra khalai ong ramaling dok kum ni lada don manu bakeli ya Mesia Jisu lami pat sisa menjubab kum ni tu ya tu baki senran kilawan shim bantu men miet habangi dang yo thia simple as that don't tension yourself wat pen kata kli wat le jubab sadiang samon yo poi seklau suang bet ngidang ya thia dak sang le khmat yo sngo bawan manure ngim nut ya ki syu dapat ni senran kiwannya shim ya kamen Jisu kisaki kibayaine
Sipai ki saksi ni em, ki witness ni em ki jing mi pat Jesu. Ki yo i mi pat kum no. Ki thu ni em si percaya bang mi pat. Em, ki klem ya thu. Ki ong ngim yo i bang mi pat. Wan sim ki senran dalum jing tep ngidang yo thia. Kum no yo thia. La ai special duty ki ba kim dei ban thia. Kum no yo thia. Ki thok balai ka baning kong ki tieng. Ka baar namar la ai ki jing kwa ka do no jong ki kim ngau salia shuban thok. Ka Mary nong Magdala ka bau Jesu lo pen mi no nyau teli ki sui na ka man sim jong ka. Ka Mary ka kemiu Jacob kala bande ka kemiu Jesu. Namau Jacob udai para jong Jesu. Bat ka Salomi ki elek yarak jing ubi slum jing tep. Lang step ikut jalan elek. Belum je. Heh. Kum nu mau lo tulun. Mdan beriu tik sipai le pet lut. Sino tik sipai ka abang ni mdan sio. Lum jing tep la theli. Dan we beriu basang halor tu mau mo. Wang balai piawa di baim pedeng gi bayap. Kilaya dem ban mani ban nang talaya berat itu gujing ubi yang tu wot. Sayang jung Petros tik senran la isong biwi kamera. Tip lanu sipai wan kem yengi, tip lanu saset yengi, saya bom yengi, Jesu layap mentala tension song hayeng. Tiap jengkang suka Mary, hey Petros play ke yeng. Ani Petros akan dia ni ada sipai betah ni, layap tang ni soan kem yengi lah tiang mau. Play ke jengkang yeng. Boleh, Mary lah kai. Hey, sini mau nongjong ipi. Keren ke absar kai. Asyik marek, nanti asyik bat sakti ni asyik marek. Asyik dia ayum asyik kelat, di sekelat. Xong tu, boleh. Dan sipai ni bawan, mem, sampai sini. Jintep mau kang lah beli. Jintep Jesu, lah beli. Jesu dan menapa? Dan syo, lami. Mi patsya. Ani hang ta tepi ke kelomar pun ke wat. Sano tu wei ujak tu sengran bukat wei sano tu laya jak. Ke laya phone try tu kepok laya ai ketian banyawan. Para kata kepok ya dan tak kamera yang Jesu ong gini kilang komitip gini kenteu ki ya thok ni tu siane. Itu hakin pen ngilawan nang tay pingi laingun. Ngilawan ngilay i de kamat la jong bula don wang lu boong. Ula mi pat balai piawat ba imah wayap. To katangin nyanget. Kameri kum ta ki la mi kelile I news. Sipai lu ki I news. Ki I wrong news, wrong information. Ki kenteu ki I the right information. Mentala milai ka kubor. Sani ki ong wan siam senran, sani ong mi pat. Maka takkan ko confusion. Kajing kulmar jeng buat kata kapor. Petros yang nginyelek kum mentah. Oh Jesu lah mite siam sai sien. Tip yom dei ke masisya. Hak kata kapor bidang ya keren wan pau Jesu. Long ka jing suk ya pi. Senran kendet. Kinang mut ka di karangai nang man step teh. Iu ai ni. Nang wan ya thu tu ke Mary mentan yo i suit nya karangai na kan ni. Ki sep tieng. Ini Jesu wang keta ika keti jong Keta ika kerung jong tak iki kijat jeng ngalami pat hang ta lalong gejing kemen ka bakrao bakal don gejing syethem kata kapor bakal mau jing tep ban kang ya ka jing mi pat u Jesu kisenran hado ka minit ka bakhado bagi kiniap kisakhi ya ka kerteng u Jesu Petros iyang yelap singi Pentekos apan dap do men simbakhoy iyang ban sakhi kerteng u Jesu lai hajar ki men sim kala babot ki wei ki apostol ki alap surak wan sipai rum yang ngap jar wat keren sepang tu Jesu gitu ki apostol ki ang komno kem yengi sempat yengi set bendi yengi om lelei tambang ngin om ngap jar sapang u Jesu ki yap kum ki martar ki khat arangut kisenran u Jesu dan ki bayap ne basya sedien nan pna khongpong dan ki basya yap ne basya bompat ba dan sibun ke bayap itu memesan Stefan uyap dak pasal tem mau ki yang baik ban witness ban sakhi ya ka kubor jong gejing job bau Jesu ulayap ulam mipat to ya thu yang habarit ka ai ka bakam kordor ka jing kha ka jing yap ne ka jing mipat ka ai tharai ka jing kha yu Jesu ka jing yap u Jesu lani ka jing mipat u Jesu ka ai ka bakam long important cái thà này chú ba bệnh imei nung show ip tu san nung mai ip tao ong cái thà này yang bệnh cái okay thank you
Anong yipi baru lai teli gilang ibadan kam. Dei ne em. Klem kha kumno an yap. Klem yam kumno an mi pat. Tang baka kubor jong kejing job kadai kejing mi pat. Lazarus layap ne em. Lazarus layap ne em. Layap ne em Lazarus. Ulam mi pat ne em. Uyap biang ne em. Yap biang, nom ta. Ben mi pat manu Lazarus. Jisu ma telun tu mo khang ko ang Lazarus. Mi pat ubayap ten. Suai ku ya pat le bara ta ko. Ila mi pat nem Lazarus. Ka Mary baka marthana ka bayam ki kendit. Kyong nu Lazarus para jeng ila mi pat. Uyap biang pan em. Uyap. Dang yap biang sa sisien. Ka khun ujai ros rup lathia. Ki ong baka layap. Ulet Jisu ongko kena tu yang kemen sim jong kalawan pai pat bakum tak kala yang joj kala im. Katu ka kena mentar kala yap. Henry datang Jisu. Lakayu ulayap umi pat bat yap syu adu mentah. Ai ngu yu blai denam. Ngidon yu blai ubala mi pat bat hadu mentau udang im. Udang im udai u Immanuel u blai lembat ngi and omnipresent God ubadon bat ngi hang ni hayeng mani. Ka kubor mentaman step lingkot lai teli ka baning kong khot yang ngi ki Sunday school ka jing seng Sunday school ki sakhi ki bayai ne ong u Jisu yang ngi ki kena Sunday school pi ki kena Sunday school na do infant primary syadu orang ba pilong ki sakhi ya ka jing mi pat u Jisu ka baning kong sakhi kom no khot yang apa yang ngi bengin sakhi ya ka jing mi pat u Jisu da ka jing iet. Ngin sakhi ya ka jing mi pat u Jisu da ka jing iet. U ei u blei? U ei u blei? U blei u long ka jing iet. God is love. U khot yang nga ba yang i habang gidan hayeng, habang gidan bagi parlok, habang gidan school bangin sakhi ngin witness ya ka jing penim ei jong u da ka jing iet. Kanong na pedeng jipi ba iet i mai? Ani tang arngut na. Deh. Oh san rio. Nyok sejrong ngai ni lah ya song sejrong mi kam yuduna jing iet. Kanong ngut bi imei peni bet ket tim ni lei. Yes. Iet ipa bro arteli sendan. Imei ipa raba sejrong. Raba. Stretch out your hands. Ni tenat ha. Thank you penhap nak ti cepo. Iet ni imei ipa. Tu jirai bang mei tang ma pi mo ha perthei mo. Mdon syukat imei dei ne am. Tang syuang imei ni ngapang ila sungsi jam no sai mei manu ban pensong tifin manu ban ibu school ipa rumah ban pentia di yang ni syong shua hai syong mat palet sabar dah sengap ha sakhi yu trai da ka jing da ka yang wut sakhi yu trai da ka jing iet dah iet ji mei am iet ji pa ong imei duduk oi mei Sạch nó phi đi tiar khuôn. Bà ya bị lẹ sama trik kira kot. Ta mei na ya pat. Yang siang mangahi bahap sạch tiar. Mangahi. Manu ba kerdem kata kaying. Em phi mei mlilei. Na ya. Sạch tiar sibit. Yang siang man kesni. Sạch tiar rumah sạch rieng rumah Sino apswa. Sa sipang Priau. Kai kata ka papan. Oh ka putut ka ti pi mei ka hap ka ni ka peres nak ti jong a. Saitan yang kumno. Pen pat bi to kepela. Pen pat to kepeliang. Lawan orang tu ladep kun. Ladep mei. Hai jing seng ngait palat ye imei. Ong ipai kun. Wadu. Oi papa. Melek you. Krakot. Mobile lek ludu. Candy Crush. Krakot papa. Mobile jong asyik ngarang penuat skeng. Tring. Lanu rum job syu. Ma. Wan sini sepo. Tiang mai pa toh lawan sepo. Lawan sepo. Kisim untuk keting kanyut. Kani kesen rumah ni rumah ni sah. Mana kesini ketokam yang suka ni. Saitan yang sri bayi. Arak tu tengkanya ni.
Simpah, panha petang, kendit kepah. Balik tu, kapetut ke TV. Iya jangan sentur. Imei demo. Ta. Saki yo try, dah kejing iya. Iya jadi bahalor imei pa. Yaki mama, ki bahayeng, ki bahasem. Haskul yaki nong hikai ma. Kata kejing iya ke ben pau in action. Nak kam ka bengingile. Kajing iya ke pen pau bat ka ketien bat ka kam ngi ban le kum kena. Ha? Udan wi kena ong ka kemi ai kun. Pej mental di ke por sok pelom. Wat jumelien bantu sok nak per ki brio. Dan me lecture school me habiat nak per sok pelom. Ya ben. To mai. Hakmat imei ko nguk ka kli. Kerengak ketedong sabar. Dai ni em. Napoi sabar ong setan. No mai. Hakmat imei. Yes, May. Tang ma pi May. Thank you so much. Ayat lenti mondi. Ani kisok pelom kini renjup. Lamun mut kek kan ma bong imei. Wat jumlin bantu nak keper ki brio. Ish imei te. Tak ya kaya nak. Tuesday, Wednesday, si jauh ki umdut. Ni lanu kan yo bam tu sok pelom. Ani tu wei le tu la i pa ngan su ai tak lahap ti jongah. Poi Friday, last day of school mo. Akut senon Saturday steam. Yo let you nang ta. Rung karung sa keper. Cerak. Cerak. Pet si kadiang. Pet si kamon. Lawi pelas school. Ket you so. Cerat. Ong imei. Wat juto. Ong imei. Wat jumlien bantu so. Ong imei. Kun. Habalet school. Wat juto so. Yes, mei. Ngan tu mai kini kisok. Jerot. Syaitan wang lelei. Ong tat ko ngu imei, kek artat yusok. Tahu di syaitan ubadon ni ke taktik. Kum nungin witness kum ki kena. Kan mau habang ilek school wat jumlien ban bully ye kiwei. Wat jumlien ban ben ye kiwei. Ma? Ngadang kan keren 7 set ak pre good Friday. Ngakeli po hawali ki kena school 7 set. Mano bapa habriu du nang ni. Oh John, oh my God, itayu le kadau kiti. Utap bapa habriu. Padan makam hansom tu mo. Utap la mau kerteng lajong ale bet. Hansom. Itu bapa habriu balik. Wah. Ini balik du bapa habriu du ni asal school lami kerteng dapat ba. Bapa habriu du ini beautiful. Hansom tu besong si jerong itu si jerong. Syukur ngas kli. Ong pastor kumno. Baro hang ni kidai ki bab habriu. Dai nem. Dai nem bab habriu. Ong ngadai bab habriu. Ong. Ong Ong ngadai bab habriu. Kedau ye ledi kum tu. Ong baro ong ngadai bab habriu. Ong. Oh, stay sejerong lo ong. Stay ong ngadai bab habriu. Pitip balai bab habriu. Nama la tau ye ngi hakadur jong no. Hakadur jong bulai. Wat ong bangayong, wat ong bangali, wat ong bangalengkot, wat ong bangajerong, wat ong bangasengaj, wat ong bangarayko. Ngilong precious in the sight of God. Dina. Ish. Jisu ang ini kena bahwa beliau sisya very precious to me. Ini ri bahwa beliau sisya la tahu kedujung ulai. Namar kata Om Judon basniu beliau, Om Judon bahwa beliau barok ngidei bahwa beliau la tahu ingi hakadur kedujung ulai. Witness you try. Da kejingi haskul. Hakali, habalet restoran ru. Lapoi restoran layo usau yo umumu, mtip dua isu. Bam jenging tu. Ring yo tu sup jenging tu. Bun kisam la jengi lady syah kantin college mo. Duai padang tu. Duai me. Me. I bangan itong tap nak sengian ni sak mensong duai. Ha? Yang mani pada, oh ni dua imam mensu, hadukan bat, man, tenum, sakhi dah kajing iya, lain yang ni sejeng, jisu ang pi long ki sakhi, kajing seng kan sama ino, ada ni am, Syai di Monday, Tuesday, hadu Saturday, ilong ni am ki sakhi ki jong utrai, dah kajing iya, kabar, sakhi utrai, dah kabar penlut di kapor. Hai kicing doai. Si doai nam ki hap ki barit. Si doai nam.
ya dua kan no ko pa jing bam dang khoi ketang jemi wan ki ma jemi jing dua itu rai ma ngi dua kan no sin chi sngi ngi dua kan no sin chi sngi lai sien very good ya tu hok very good tadi kena itu sngi lai sien ha ya tu yang ki muslim ki dua kan no sin chi sngi mana betul ki muslim ki dua san sin chi sngi pi im ki dem kho siu ki dua kan tu san sin chi sngi na do shaban mi ke sngi hadu shaban sep ke sngi san sin ki dua ki jiu pada ki dua kan no sin chi sngi ki dua lai sin chi sngi mdai ki dua di sha dua bam ja special prayer u Daniel u dem kho siu lai sin chi sngi special ya ki lai sin chi sngi banyak keren bat u blai mangi pat Kristen dua kan no sin chi sngi mana betul dua di sha step jadi bai syuti di sha men step biang di sha jan si teng sngi te bam ja sngi bam ja biang per lockdown ni si bam ja biang apa nyu sien evening tea before the sunset tea biang di sha ma pat suji ta biscuits ni la bon ma ti per lockdown mo shui di sha shui bam ja đấy nè khen như tôi chỉnh đuôi đi xa chỉnh đuôi băm ra dan san sin rusin nabo pausin si singiru Henry ke chỉnh đuôi kadai kata ke chỉnh selok ke ching ngabat blay ke ching selok ching ngabat blay I speak to God and God speak to me ngakren you blay bat blay ukren ya nga namar kata ong ka Bible to duai klem da pun okay ngi duai klem da pun ndai kita ya litiro ko pa đây cũng tu, kajing kabrib kemat kadai tang ke church tradition, kadai tang ke rukom jingi balai rengi kabrib kemat, ngilaj na kajing pen wit, sebab mata dawai dapet, dawai yang dapet yepi kumni, orang dawai kelam daput dapet yam yo or raya, wani perjong, ayu ayu, try ni so tu ini tang kajing dawai, na kabrib ke kemat pada kabrib ki kemat, pitip ni menu bersong sedin jong pi. Mtip, mana bodan saya kemat, mtip, mio ini, kemudian nilai nak ke distraction. Nama kata dangi duai, i kabrib kemat kembali, baka fokus ke jungi mut jungi kalau macau belai baik. Nama kata duai kelem dapur ke pamun, kamen sim jungi ke daiban, ya selok bodoh. Habar wahai rude ke jing duai te praise and worship, praise ke jing duai, worship ke jing duai ke jing mani. Nama kata praise and worship nyak kali itu pitem jing duai pakali. Gitu kalian gejing tuai try ni ngalaknya tu ke aksiden ni tu ikong mata ni cross kali ni menengah cross kali kalak tu ketroknya ni di gejing ada katu ke por jong gejing tuai ngidei ban tuai klem dapur wat tuai tang lapang dalak jur gejing pang ni gejing su penjam sini biong klik jong dalak jam biong klik pada ni jing klan tu dawai te sendi tu dawai te ni la jam ke biong klik ma lai prediction itu scientist ma undan earthquake Turki laki sisa paduong North East India run saki ani kecingnya doai samla jingi pastor pim is ini message baik la banjia man tau benai tapi ni ujumai hakoi ke step mengini gisngi don sisa ke jingki ujumai tang lai second grrr suya di tu akhir dang step ngapai status earthquake kata magnitude lai bu status tu mau bah menengkong mangabayok sengawi benyok bu nengkong status masang ki trai bu status kata magnitude latip teh Afun tak perlok, angki cuma Aisyah saya, biar sengau sih, pide dari bayap layap, katu mendeli le kilut le ibu status mi, pilih aku nak ki cuma, mas nak ngap pilih ayu yang deh, doai, ki cuma kir, orang doai kamu no, maaf try jisu ya yak biar pois dujok, mas ki cuma maaf try jisu ni ya kalam kaya ya yak, dom cuma pada suami saya doai pada boleh. Bun kam kerki di sekolah ni doai lengkot semai lawan school bos. Pak doai lengkot email teng-teng deh. Nama kata doai klem dah. Wat doai tang kijing for exam leh kena mau bun balik school kem krekot. Lasya di maths benda kami doai. Jisu. Penhap tang lai pauru na benang labiang. Tang 30 labiang deh 0330. Mah Lapas pada Miss thank you so much ni hamen siam palat pi ni aku belai Miss tidak mak kata kum ki kena ni dan ni kapor jing duai
Sakhi ya ke jing mi pat u Jisu da ka man ka por ngapa no u ya ka bor ka ba khat du Sakhi ya ka jing mi pat u Jisu da ka bangitip ya ka ketien jong u blai ka Bible phi don Bible em hieng ya don em nga hikai Sunday school ngap tip item pasan hikai kumno shani nga shit I test every month si sen si banai nga I test ikirang ba Sunday school ngili chinong kandong yong no i benang tho rute ule ro nang rute angawan ra kot ba sa school saya puli lang dekot baning kong dekot besipo ngan ong wei arla ngini puli lang piru join in join la ka join bai kat bayok sngo shula la kala pastor la stang nang pula kot ba amenta kata ka di ke school kaktien jong ublei si dekot men step si dekot men miet lai spa ru pusan sngi si snem lai spa ru pusan dekot kat bandon ma pi lai pusan snem pi la dep the whole Bible si dekot si sngi ten mang kata hikai pi puli dak ai stong puli di kitab jing ken ni msu tu tau khon jong nu mi manu ni msu tu ngong puli di jing roi sam mo temasan tham hikai Bible study te ba asus tu nak temasan singap Bible study jing puli di jing roi sam ka pasuk ba utrai nong up lang brot jangan om kerdo ni so simple mdon kam commentary direct lah keren ba yengi sedang dekat ama si dekot si sngi ngasit ong ka Bible kam day ukiek ma ka Bible kam day ukiek tabam tang nabat de lapoi Christmas imay thiet kiek ngilek bad de sing perlok banyak bam kiek teng ma ukiek tingi bam teng Henry ka Bible ka day ka ja bakin jamin sim kum mga bam jaman ka sngi kum tang di ban bam ya ka ketien jong ublay kena jiu hapo nyau snem udai ban la lendet si hukum hapo anyau snem ula lendet si hukum kanungut bala lendet si hukum pastor tang bon bakalet idon kam bantip ya ka ketien jong ublay anda kila dep lapoi khat arsnem hapo khat arsnem ki kena jiu ki dei ban la lut ya ki santeli ki kitab Moses Genesis Exodus Leviticus Jingken Deuteronomy hapo khat arsnem kila dei ban tip ya ki santeli ki kitab Moses mengi pade ki ong kilong kemi ni hapi puli kot ba no pi namar ong ka Bible ka sngi ka bakhat du ni kerdu om wa yu pu bangi bam hare bayo sngoy ka tien jong ublay kamut kumno pastor kaning ong yaki mda dei than bawan sipai panap suloi phim cha puli kot ba sum dei than kata henry ka wei ni ki daw ngalap kini ki sngi ka dei ki jing berie da la temen dei ba benyi ki temen ken dang samlam don por puli dang late school don da la temen ap syong ba hieng kum por lockdown sapuli ken ha buyit kemat ang ni rumi ai khon kum no kan ni khmi ha lano pandep si dekot dang samla don por dang khna don por dala temen wah puli Bible lano ru la syu nama kata dongin puli ya ka ketien jong blai dan kono teli ki kot ka Bible dan kono teli come on. What is a noun? A noun tetip. What is an adjective? Active hai tate. Kan no teli ki kot dan ka Bible. Don henriu po henriu teli ki kot. Ha Bible. Ka ka kitab ka jrong tam ha Testament barim. The longest book in the Bible in the Old Testament. Ka kata. Ka de jing roi Psalm. Ka kitab ka jrong du ha Testament matamai. Ka kitab ki kam ki apostol. Inan kam bantip ikini. Ki bede ba ketien jumli wei long kpau yu thuk khana syabangan pengkut no. Wei long kpau yu thuk khana hieng. Yu thuk khana syabang ka Sodom bat ka Gomora. Andala wai kata ka jingeseng tau trai ngong ai ba. Ketu jing keren jing pi mene bakala. Pi ong Sodom bat Gomora kadai ka snong kam dei ka snong. Sodom bat Gomora ki dei silok. Tahu itu kena wong nang no pi oi kata wong ala puli mju puli Bible syukur ko puli ke Bible ong hana ba ka Sodom bat Gomora ki dei silok ka dei ka snong ka ba ublei ula thang dau kendok ni don kamban tip ya ka ketien ka jong ublei wei perlok jonga ong pisi puli Bible na ngasai puli man ka por bangi kendu
ngang si puli Bible ne mong si puli hak we sngi li kahi tengok sei Bible hang ni dong li school demo ong balik pastor mun I test nang sei Bible tengok ngan pha puli pi man tamo tengok ong top sei puli yong hoi sei puli man ka sngi thok te thok tang balek men tu hok mat pastor tengok ong top puli ya ka gospel u Abraham gospel jong no pastor Abraham tak gospel Abraham kadang sepuluh itu pastor gospel Abraham orang sudah pulih begini kita yo wah iwat post app nunto sianunto tengok total ada pimlap kita tawan ada kitab Moses pastor kitab Moses makar wah ini leh lanu rumlap ngong apitok pim jepuli ngong so ye pastor sudah ranya tu yo pimai ngong kampulisya ngong tahu Abraham kamdani kum kata kadang nak kawai pakai kitab atau sepong Abraham buat Moses. Tidak mak kata, tu ngin mi nak kena kerja sengkum pergi kena Sunday school. Ong uji su yang ngiru mentaman step. Pi long ki saki bangalap mi pat. Wat len ya kejing mi pat jonga hang nu. Yuk dan bagi parlok bang, ini le angel. Ngam syah school satap keli bej. Ini le angel ni kedan kot ba ini. Satai. Ke peer pressure. Ke jurba. Ban ong yang ni wat pen mi kerteng belai. Hendrai ngi kom ki kena nang ni nalum siap ngin ong bej we cannot be silent ngem la sangap jarsyu to ben ngi bolong angel ne bolong kumnu rum lelai hendrai ngi ngin witness ya ka kerteng ke jong ublai ngin ada ke jing ie in keren bat uman ka por ke jing duai bat ngin tip ya ka ketien ke jong ublai bleng kur khu ngi ngini pendam ke jing duai Ngi aingu eme ko try nama ka Sunday School Committee jeng kabalang presiden lum siap. Kabalayo ban yaraki ya kini kesengi jeng mi pat ke jong meh. Rengkat begini ki kena Sunday School. Ngi aingu eme ko try. Bembe khot ingi bengin long ki sakhi ke basisha ki jong meh. Banginom len ye me ko try be ye. Kombo Petros la len ye meh. Hende begin ply ya ke jeng mi pat jong meh. Ka khubor jong ke jing job, ka khubor jong ke jing kemen, pat ka khubor jong ke jing kermen. Kerkhui ki hep ki barit juga Sunday School. Banginang san kanang mi ki sengi ko try. Nadui ki bala he ki bala san ki long kami long kapa. Kerkhui ki jing tubu ka baki ki don. Ki jing im jong ki jing puli jong ki jing tray jong ki ko try. Kerpang yang ada duai. Ika bamenra ika balang presiden lum siap. Na ka wei ka kerdan siya ka wei pat. Haka buram ko jong me. Kerkhui pastor in charge jong ka balang. Kita ben basan ki ba iye jong ki ko try. Ki bala long ki nur jong ka jing kerkhu. Leng bagi bentar ki ba per ka ministry jong ki. Kabla long kejeng kerku, yu pat beli nak rikasi ke bayi jongi. Nang ye pendan kam, ye ki atiar ke jomena kabalang lum siap. Nang ye pendan kam ki hep ki barit. Bangin long ki sakhi ki jong me, hada bekut kejeng im jongi. Haga kerteng uji sungi duai. Amen.